Kulminacijom nezadovoljstva ljekara i sestara je najbolji odgovor što se tiče stanja, kako je stanje u zdravstvenom sistemu Republike Srpske. Samim tim što se ide u pripremu generalnog štrajka, to znači da je jedno veliko nezadovoljstvo koje već godinama traje i koje sada kulminira iz prostog razloga što se ne osjećamo sigurni u ovom sistemu kad govorimo o zdravstvu, što radimo na crno, što imamo najmanje plate u Bosni i Hercegovini, čak i u regionu, što vlada jedno veliko nepoverenje prema resornom ministarstvu i ministru, koji apsolutno ne želi da razgovara sa doktorima, pogotovo sa doktorima koji predstavljaju strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske. To sad, da budemo iskreni, više niko ne zna. Ti dugovi su ogromni. Zadnjih 5 godina smo upozoravali kompletnu javnost, počeo od resornog ministra, ministarstva, vlade, za ta dugovanja, da su ona porasla enormno, da se mnogo duguje zdravstvenim radnicima, odnosno radnicima koji rade u zdravstvenom sistemu, da se nešto dešava što je van zakona u smislu da se ne uplaćuju doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje i da vi jednostavno nemate mogućnost da odete u penziju zato što vam nije uplaćeno ili da ne možete da idete da se liječite zato što nije uplaćeno zdravstveno osiguranje i što ne može knjižica da se overi. Na svojoj ličnoj koži sam iskusio ovo drugo, gdje jednostavno nisam mogao da overim knjižicu zbog neuplaćenih doprinosa. Ja sam to javno rekao i pokazao, što je velika sramota, pogotovo za zdravstvene radnike i one koji vodi zdravstveni sistem. Mogu sve da razumem, ali to ne mogu da razumem da mi u zdravstvenom sistemu, koji smo nosioci tog posla, nemamo pravo na liječenje zato što nije ovjerena zdravstvena knjižica ili zato što nisu uplaćeni doprinosi. Da nisu uplaćeni, imamo dokumentaciju kompletnu i iz fonda PIO i fonda zdravstva koji ukazuju tačno koliko pojedine ustanove nisu uplatile i mi smo posle 5 godina upozoravanja podnijeli krivične prijave protiv svih direktora zdravstvenih ustanova. Znači, tu nema ništa lično. Jednostavno, na osnovu tih spiskova koje smo dobili, krivične prijave za neuplaćene doprinose više od 3 mjeseca. Nijedan od tih direktora ne može reći i nema pravo da kaže da nije upoznat na vrijeme da će se to desiti, jer samo zadnje 2 godine smo upozoravali da ćemo morati pokrenuti taj postupak na osnovu odluke Skupštine strukovnog sindikata doktora medicine i jednoglasne odluke, gdje po pravilu ja moram da ispoštujem sve te odluke. Do sada ne. Tek evo danas sam dobio informaciju da povodom te jedne krivične prijave ću biti pozvat da dam službenu izjavu, što je sasvim normalno, zato što je podnešena krivična prijava. Do sada nije se to dešavalo, do sada je tužilaštvo šutilo. Znači, ja uvijek kažem nek radi svak svoj posao i mi ne možemo da se petljamo u tuđ posao, niti želimo, ali bih molio u ime svih doktora, u ime svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu da se jedanput pokrene i to. Kada ste te prijave pokrenuli? Te prijave su pokrenuli prije mjesec dana. Znači, prije 30 dana ima tačno
javnost je zvanično upoznata sa saopštenjem za javnost. Prije toga smo, znači prošle godine smo pokrenuli krivičnu prijavu protiv direktora bolnice Kasinda u Istočnom Sarajevu i protiv bivše direktora kliničkog centra isto zbog neuplaćenih. Ni do danas apsolutno nemamo odgovor tužilaštva po tom pitanju. Prvo, mobing je teško dokaziv, pogotovo na ovim našim prostorima. Ako gledam na svojoj koži koliki pritisak trpim, to je mobing od strane resornog ministarstva, preko drugih faktora, onda možete misliti koliko postoji mobing u zdravstvenim ustanovama. To odgovorno tvrdim, iako teško je to dokazivo. Sam čin zadnji zvaničan jeste koji se desi u kliničkom centru do jednom danu. Načelnici, ljekari koji su načelnici u kliničkom centru, na jednom tistom papiru u roku sat vremena istupe iz strukovnog sindikata, jer im tako naređeno. Ima par kolega koji su prvo pitali šta da rade. S obzirom da mi znamo da kolege imaju djecu, da imaju kredite, mi smo rekli nikakav problem nije, vi slobodno istupite iz strukovnog sindikata, mi ćemo opet ostati uz vas i kad mi kažu neka bolja vremena, kad ne bude tog mobingovanja, onda slobodno se vi prijavite. Mada ima kolega koji uopšte nisu, iako su načelnici, nisu se isključili strukovnog sindikata, zato što imaju svoje ja, što ja kažem, razmišljaju svojom glavom i ne boje se poslodavca da li će izgubiti tu fotelju na kojoj sjede. Veliki mobing je prema ljekarima opšte prakse, prema ljekarima koji treba da dobiju specijalizaciju, gdje direktori zdravstvenih ustanova traže od ljekara koji dobijaju specijalizaciju, dobit će specijalizaciju, ali moj vam predlog da izađete iz strukovnog sindikata, i to imamo nebrojeno izjava po tom pitanju, gdje mladi ljekari su prinuđeni da izađu iz sindikata da ne bi trpili konsekvence poslodavca. Ono što postoji još razno. Mobbing vezano i prilikom dobrovoljnog davanja krvi, kad poslodavac traži da isti dan moraš da budeš odsutan, što tehnički je neizvodljivo, a da dostaviš papir za slobodne dane. Onda raznorazni, imamo strahoviti mobbing u, recimo, najžešće u bolnici Istočnom Sarajevu u Kasindolu, gdje direktor strašno vrši mobbing prema doktorima, gdje svakodnevno pljušte disciplinski postupci i jednostavno ljudi su postali toliko nepoverljivi i traže pomoć od nas i mi apsolutno dajemo upravo da sačuvamo te ljude, jer sami znate da je veliki odliv naše kadra prema inostranstvu. Pokušali smo da vodimo evidenciju. Međutim, vrlo teško je voditi evidenciju iz dva razloga. Prvi razlog je što veliki broj ljekara koji je otišao nije se javio. Apsolutno. A drugi razlog je što dobar, znači veliki broj ljekara dobija 6 mjeseci ili godinu dana neplaćeno i odlazi vani da rade, a ostaju na platnom spisku u ustanovi. I onda vi jednostavno, ministar koristi te podatke da bi ućutkao javnost, odnosno nas, kako iznosimo pogrešne podatke. Međutim,
ako ja iznosim pogrešne podatke, a okruženje iznosi podatke koji su još žešći i veći, koji se dešavaju kod nas, pa samo u Bosni i Hercegovini je 1,5 milijuna ljudi otišlo. Od toga je oko 30% otišlo zdravstvenih radnika. Ali to su podatki svjetske zdravstvene, odnosno Evropske unije. Nisu to samo naši podaci, znači to su validni podaci. Onda ne može niko reći da ljudi ne odlaze. Odlaze. I zato je vrlo teško napraviti evidenciju iz ova dva razloga. Pogotovo iz ovog drugog razloga, gdje vi imate na evidenciju da je on u ustanovi, a u stvari je on van. I imamo dosta takvih primjera da su ljudi otišli, a da su uzeli ovdje 6 mjeseci ili godinu dana neplaćeno. I o tome smo pričali na široko i na skupovima i tako dalje. Veliki je procenat nemedicinskog kadra. Imamo od 23% do 47% nemedicinskog kadra u zdravstvenim ustanovama. I to smo iznosili u javnost. Što se tiče toga, jednostavno to je glasačka mašinerija koja je zapošljavana mimo konkursa kao glasačko tijelo i dan danas se to radi tako, koji su podobni zato što se od njih očekuje da vrate uslugu za to radno mjesto. Ako se zna da u Evropskoj uniji je od 18 do 21% nemedicinskih radnika u velikim zdravstvenim ustanovama, onda možete misliti kako je kod nas što se tiče toga, jer kod njih nema glasačka mašinerija, nego upravo po potrebi. Ali kod nas, nažalost, je to sasvim drugačije. To i nevladine organizacije su dokazali su da, znači, mnogi su zvanično dokazali da ne postoji transparentnost u zapošljavanju. Malo prije sam rekao, to je partijska podobnost, nažalost, to je tako. Rijetki su slučajevi da na konkurs, što se tiče, mada i to na tom konkursu ima svega i svačega što se tiče toga, a ja smatram da nijedan doktor ne smije biti na birou. Smatram da svaki ljekar ima svoj posao kod nas u Republici Srpskoj i smatram da ima mogućnost da radi i da zaradi sebi za život. Zašto se to dešava, to morate pitati one koji su osnivači zdravstvenih ustanova.